O novem izbruhu smrtonosne ebole so iz Demokratične republike Kongo poročali že pred 10 dnevi, ko so okužbo z virusom zaznali v vasi na severovzhodu države. Toda razmere so se od takrat precej poslabšale, saj se je virus iz podeželja razširil tudi v mesto Mbandaka, v katerem živi več 100.000 ljudi. If we see a town of that size infected with Ebola, then we're going to have a major urban outbreak, which is going to be a real challenge in order to respond. As we saw in Ebola West Africa, once Ebola gets into urban areas, especially poor urban slums, it's extremely difficult to get rid of the disease. Pred zdravstvenimi delavci je tako težka naloga, saj bodo morali zajeziti epidemijo virusa, ki se lahko prenaša že z dotikom okužene osebe in zunaj telesa preživi več dni. We're certainly not trying to cause any panic in the national or international community. What we're saying, though, is that urban Ebola is a very different phenomenon to rural Ebola, because we know that people in urban areas can have far more contacts. So that means that urban Ebola can result in an exponential increase in cases. Mbandaka je od prestolnice Kinshasa oddaljena slabih 600 kilometrov. Mesti sta poleg rednih letalskih linij povezani tudi z rečnim prometom po reki Kongo. Zato obstaja strah pred izbruhom katastrofalnih razsežnosti. V Kinshasi namreč živi skoraj 12 milijonov ljudi. Eloko nakosenga na gouvernement na biso lokola ke bolesa na Mbandaka ezolinga ekota nakosenga gouvernement organiser na aéroport ba place oyo bato bauta bayi bazokota ameka mpe kofacilite ke agarde bato baoya wana bakontrolaka bango kokota na bango mpo balandelaka bango mpe mpo bolikota koto na Kinshasa te. Na nevarnost epidemije se pripravljajo tudi v organizaciji Zdravniki brez meja. Ti so v Mbandaki v tamkajšnji bolnišnici že vzpostavili karanteno. V prihodnjih dneh pa bo v mesto prišlo še več ton pripomočkov in zdravil za oskrbo okuženih. V pripravljenosti so tudi v Kinshasi. Mais il faut savoir que MSF a ici à Kinshasa des stocks permanents qui sont destinés aussi à être plus rapidement efficace et à pouvoir se développer très rapidement. Donc on a utilisé déjà une partie du stock qu'on avait ici de façon permanente à Kinshasa. Maintenant on attend le reste effectivement. Gre sicer že za 9. izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo, odkar so virus leta 1976 prvič identificirali.